Fuloni Revenue Circular Long Chokomaraton Pahem Chido Dedet. Folen Atora Ki Wang Pen Long Lialam Ki Klang. Youth for Core County Ingdeng Hini Executive Meeting Ame Kapado. Kardom Pinikarbi Prime Tama Birta Long Penili Sami Raniti Mumpi Nona Joita Dirta Angton Pen. Perangkia bitung atum pen Fuloni Revenue Circular Rasta Hemalong Matijong Nipai Narke Parni Arnikang Sampor Pai Ketama Por Kahunmita Mahut Fuloni Revenue Circular Rasta Hem Sampridam. Kadu kawe bang phoke pra ke thoma sai phupen bang hinia sai phatum ansi sahem dota Karbi Anglong District Lapen West Karbi Anglong District Hini Panglong Pe Pen Revenue Circular Sahem Long Pido Lake Dipu Revenue Circular Sahem Silonizam Revenue Circular Sahem Fuloni Revenue Circular Sahem Lapen Donka Revenue Circular Sahem La Longpre Revenue Circular Sahem Along Pen Hawar ke Parlo ke Thenai Lake Fuloni Revenue Circular Sahem Hello Laso a Revenue Circular Sahem Along Long Sirkap Constituency ke Parlodo Lake Nomati Constituency Hauraghat Constituency Mahamaya Constituency Karkanthi Constituency Sotenghenta Constituency Langhin Constituency Langpur Constituency Lapen Singhasan Constituency Hello Bota Lapon Hawar ke Thepen Fuloni Revenue Circular Long Banghiniwet Sahem Kido Pukela Dak Amuhra Long Pensi Thek Dak Long AROSK Mandaratum Kangya Din in Haida Sahem along Sokila Pentebo Atom Si Tehoncho Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hasan Kaningje a work culture Laswa Sahem Alu Saki Clan in Haida Lang Ikha Work culture Pukaningje Alam The Karbi Anglong Aradatum Langra Multi Pasi Ikha Karbi Anglong Aradatum Apan Keklen Pi Work culture Binong Luma Kali pulote labang phoke pa isia tama phan CM Tuliram Rong Hangpen la tama phan kangsai di Hajima lake apor si thanpo Eto Fuloni Revenue Circular Office Revenue mane board aro eso manu nai mane othoni moi kolu টেবুলবোৰ খালি মানে ফিল্ডত গৈছে কিছুমান সরকারি কামৰাৰ সকলক জনাবলৈ কাৰণে মিটিং অহাকালি মিটিং আছে এডিসি প্ৰগ্ৰাম আছে কেইজন স্টাফ ইয়াত স্টাফ আছে ইয়াত 53 জন আছে কিবাৰি এতিয়া আপোনাৰ আহা দেখি নাই মন্দুৰি আনা অথনি পৰা আছে আপোনাৰে দেখিছে মই নতুন বিন্দুৰ গৈছো গৈ এফালে আহিলো মোৰ কি নাম আপোনাৰ বাবুল হানছে কি কৰে আপুনি ইয়াত হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় এইটো নাজানো কিন্তু মণ্ডলক গৈছে কিন্তু ফৰগেট বিলাক আছে ফৰগেট বিলাক ক'ত গ'ল নাজানো আৰু উঠনি আছিলে গোটেই মণ্ডল কথা কৈছিল গোটেই মণ্ডল মানে কিছুমান দুজনে আছে নে কিছুমান আছিলে উঠনি আছিলে গ'ল নাম ক'ব পাৰে কোন ফৰগেট তো ইয়াত এবচেন্ট ইটা আহা নাই তাৰ এটেন্ডেন্স চাবলৈ এটেন্ডেন্স হুই কৰিছে নে এটা তেনে চালে গম পাব নাম কেইটা চিনি পাওঁ কেই বাজি হৈছে এতিয়াতো 4টা বাজিলে নেকি এটা কেইটা বাজিছে 3:30 কেইটা বাজি 3:40 চাৰ্ভে আছে নে এটা চাব লাগিব আপোনাৰ বিলাক সদায় এনেকা নহয় সদায় এনেকা নহয় আজি অহাকালি প্ৰগ্ৰাম থকাৰ কাৰণে এনেকা হৈছে বস্তুটো সদায়টো খালি 54 মানুহ মিলা থাকে ৰাতি কেতিয়াবা 8 বজালৈকে থাকে আমাৰ কিবাৰি কামত থাকিলে আপোনালোকৰ অফিচত পৰা চকীবিলাকত ধুলি বালি লেতেৰা হৈ আছে মানুহ নাথাকা নিচিনা লাগে লেতেৰা মানে অফিচটো একদম সব অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল নতুন বিল্ডিংখন ওপেনিং হোৱাই নাই কাগজ পত্ৰ সব মাটি আছে tie পৰি আছে লোকৰ যদি এইবিলাক ডকুমেন্টছ এনেকে থাকে কি হ'ব ডকুমেন্টছ এনেকৈ ৰখা বস্তু নাই ক'ত ৰাখিম এতিয়া এটা বস্তু আহি পোৱা নাই আলমাৰিও নাই দিবলৈ এনেকুৱা অৱস্থা চেয়াৰৰ চাক চব গোটেইকেইটা ভাঙা সেইকাৰণে মাটিত পেলাই থৈ দিয়ে আৰু নহয় ৰাখিবলৈ না জাগা নহ'লে ক'ত ৰাখিম এতিয়া ৰাখিবলৈ জাগাত হ'লে আমিতো ভৰাই দিম আলমাৰি চাওক না গোটেইখিনি ওপৰতে হৈ আছে জাগা নাই আলমাৰি থাকিলে ভৰাব লাগিব Folen Atowar ke bang Kastelam pen Longli Alam ki Kiklang Doboka pen Dimapura dak Folen Atowar Kastelam Amen pen sector 3 dak Along li Along Fuloni Revenue Circle Mandaratum Alam ki Kiklang Longle Alam ki aputhak NH29 acquired land affected families from Atom pen Perangki Ameki Pahot Perangki Atomapha Than Pachini National Highway Authority of India Tompen Doboka pen Dimapura dak Folen Atowar Kastelam Amen pen
Sector 3 dakalong penang analong le verified amen pen rong asura tumaphan lam pachihilisai. Puroni mandara sa yamalong penang an mandaratung long le ahem phua long pen amethang ahem asor amen se thabben pen long le tangkang che pardeng rola. Lake kat news atum le kaningji alam kali. Lake NH 29 acre land affected families forum atum pen pherangke tumaphan kapachini alam. Pherangke tumaphan ko PPC kapachini ma ajui tha. Break atim pen non toboka tu barokha hala section 1 along itu ateng lo pun ateng itu mai tha nilai lipin lah how da yong 45 lakhs putin itu man 6 lakhs kuson dina pichon labang solam itu ma thamen ni asi 6 lakhs lote itu ma 3 generation sinang pichot monta 6 lakh 3 generation nang pichot asong bong pen lang tum non pinian ta la puson si pibom lo inke third bank ke non la tum payment receipt ki pi sob hana pi ade Isuman man pilo, isuman nagpin. Basi payment kipita kupi po si dera nomor bangke lalo la dak la so dakang bong. Duri kipi pen la sarjenga dak section 3 along dakang bong ta kupuson si kaprek long lewe pila tum tak pus long le ongaret ma. Kachini karulong ateng he. Lontong ahok ni tum kachini karulong ateng ke son tu areta mane son si arulong ni tum la agriculture ke मने पर बिघा 40 लाख कॉलम से बिलोंग है 40 लाख हला इंक्लूडिंग 100% सोल्यूशन ले हला कैलकुलेटेड पेन द 40 लाख पेन तुमलो आर बिलोंग पर बिघा अंत नॉन गवर्नमेंट पेन की पीके काउंसिल पेन की पीके ओनली 18 लाख अनदर 22 लाख बंग कुना से कंपाउंड हो लगे इनोदा पॉकेट अलोंग मदे इनोदा जेपलोंग से बिलो को मत दी लासी lahaya ki sunglo ni tum ko ke phoke dak pinangan non ta nasi tong bundia tum dolang pinangan tum ke la 3D alli solo masih klang kedel ni tum dak ka son tak lo dak ta kiding lock se 600 feet do kiding lock hai kiding lock 600 feet do length nge breadth dolang antara tak klang kepong amo sini tu yang limina long le long limita along le la se pinian nian ta kam ta paklem long le den itu bang kam ta elok le den lo auto pautu den lo itu compensation nang kutik ke nang dari auto pautu den Kol County constituency angkang risunim suatom chingrum pet pen kidam tang story hinira inkoyanikan youth pol Kol County amhang pathek bongsi tekelanjon higher secondary school along ingdeng hini executive ameka patpona berta pranke Rajiv Bepe bertanang pale Kol County constituency angkang risui jangatom chingrum pet pen kidam tang story hinira inkoyanikan alkoi niphai inkora ke thom arni youth pol Kol County amhang pathek manlo Puthot matijong nipai narkia prani tekelangjon higher secondary school along ingdeng hini executive meeting parapon miljeng propen kachari pon amealong non hejong japha pen award ki pon pherangki aru lektia pan karbia pobo pen karchopon pado bangso amealong jasmet non owekimia tom pen Kol County constituency angkang along education awareness program pen chenglok ason asaya mokideng ponjia phanji chisik polo lapen hawar kapaching thuljia phan keng kam chitor ponji pusi pherangkia temangno youth pol Kol County akongchen bang bipul tisope ninje pon Dak nilitum kachingwai bangala pulo dan nilitum ahawartin langlok so pendanglok dokmuka phongpirik pendanglok paklongkam an nilitum roots bang ko sonse pang tangima nilitum in charge bang chape greblo tajen Kol County hawaralong nilitum ajara problem tame nilitum along mane kache song pononje phanilitum along tin ahawar long tanilitum joint secretary chape greblo so joint secretary tum si non ahawartin long tame thanga body bang jepang tangpon po inke Kol County long aja takisung ke boys tame nilitum laso committee ben se nilitum chesong ponik po laso meeting long nilitum kaprek asa education ap kosom se itum la Kol County habar long education abang itum kangthur poni mala tari itum chethan ponlo lapen health isus bang tame ilitum chingwai ponlo lapen health camp ablong health camp prabjun pen kibi phanse nilitum dak cheparai ponlo lapen nilitum la so mailong non hedjong award kelong pon itum arun lekthe phan nilitum la so mailong pini dak archo ponlo la so youth for Kol County benar pen archo ponlo son dak thak nilitum kebang yer ni kaprek isus free coaching tamen nilitum youth for Kol County benar pen nilitum claim pon po la si kaprek asai nilitum non
ahawartin a problem sebang nil tum study bam lo lapen joint secretary tum si non amin thang hawar long ko PPI issues si doma alang litum si dak nil tum third executive long one po also things nil tum cheparai pen nil tum isi resolution and tupo lasi youth on kor kanthi a main mote bangalet pulo nil tum ahawartin a youths a student and youth tum hana isi a platform long ke mani phanili tum isi kabor ila bangke laso dak ajat a section every youth students lapen youth tum hanili tum isi a platform long one pen nili tum ining siwet pen la so habar kang thur pon ye panili tum hin pen isi kabor ila ke lasi nili tum through tum media ajur po tum view through media ni chuniri kang tum bangke tum kor kanti habar long youth tum an la da solong kam long wang pen nili tum phan jakong horang na pidunji phan nili secretary hin pen general secretary hin pen youth for country general secretary hin pen nili hin pen chuniri pon non malam so poraphan bir tamu ington exina Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me wrong? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekje lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekje la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nali tumta humri ignon an sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame dihena mo pi puthot bir talong wangthulong in focus production present atom penchi patra pi ponsi ke chengsi karbiang long anim sopia tama pharman karbiang long richopi raje ka chipate singmil jenga chatai karbi people's whole tarolang so dipwalong matijong narke parni kapaman pona berta nangle Karlitang sumila long hangpi alang limen pensi queen of karbiang long 2021 ka chipate paman ponlong Jastamet laki swallow atma phan women empowerment manpeng pipon pen lokachari anat aprang ponsi kai ke karbiang long atok anu sitame chirok tok donang chi pu akemang pona joinesi labang swaja mek padopon puta in focus mai pur bidasin ingleng lapen MD in focus admin sonterang atom kachini pon bang swalong kangkrung kang saya tum laki KSA mai pu semian rongphar chiparjan bang female mili hansepi lapen Dr. Bandita teron piatum si langchari don Bangkep abang piatum si grand final angtung kitia pharmana long anchpate donrentilong laswang bang bimar teron lapen bharuti kram sapia sopi priya teron pi abang pi ke chengsi queen of karbiang long mate karbi richopi raje chipate kangwaya long ke chengsi karbiang long richopi raje ke menai abang pi chipaman tunsi tangka sri trokep ke hai ke hokalo certificate chipalong don Halapu manim rong pipi sitame 4 lakhs music video in focus production pen kasalam ponji lamarjana long contract chipalong don Jadi
Future planning ini topik ini kehangatan topik. Lalu semua pun ini. Laan tu ang pangkatipali bonji kan. Ini beribon di. No Barbia. That applies to present myself in International Anti-Corruption Day arni pacheton dunsi indi purup tapalong matijong ni phanar ke parni Karbi Anglong Against Corruption Public Awareness Committee atumpen pherang kia mai kapit pona berta nangle. Chief Convener Samsing Hanse Pen Pachini Podke North Eastern Region along Armed Force Special Power Act Bangsoa Joini State Lapen Inter North Eastern Region along Human Right Violation Dopik Hangjanglo. Lasi Ministry of Home Department atom Armed Force Special Power Lapen Assam State along Home Department atom setame Custodial Encounter Apai abang kapeju ponsi kemeji pusi alang litung pen kachuningri bedo. North Eastern Region along non Armed Force Special Power Act Bangsoa Joini State Lapen Inter North Eastern Region along Human Right Violation Dopik Hangjang lo. Lasi Police Custodial Encounter Lapen ang parta Nagaland Mon District along Insurgency atuma pankiri ka kuro ka menpen bang cricket home suse public atuma pan kapati la puson ta letum thepon long lo lasi lake human right violation lo bangso puthang letum ningduk lo lasi Ministry of Home Department atum la Armed Force Special Power ega bang repeal sikemi la penang parta inter Assam State along Home Department atum systemic custodial encounter phai bang kapajum pon sikemi athema alang tum Home Department atum ke jasmen kali alang tum jas piun court si sonsuri alam kile do pusta court along kangsai pensi adai ke do tumhan adai pinangi ista non amat state government mate state along Home Department atum encounter phai dupik lo asi bangso encounter phai ke pajum pone phansini litum government atum aphan chuningri lo lapenang parta ilitum corruption alama bangke Karbi Anglong along non Karbi Anglong inter state lo Karbi Anglong along bangke je raratum kacuklem dunia di mamasi avilo ilitum raratum kacitoy dun public representative atuma masi contractor man lab lo la alang litum si corporate man lab lo alang tu masih enterprise man lab lo alang tu masih company man lab lo la puson jong si dambom pulo te la daga bang ke rata tu ma bang kiring do na bang sung pik po la sin nilitum observation pen ke long ting pulo te abang puti na public representative atum stame amethang a company ching pureb lo rata tum thang nat kam ka chuklem dunia warsai avilo pen la dak kichupang lim pu bang ke ap Pini Karbi Prime nama berta bang ela pansi kangton iklo domi thakme kurwang thu.